veliki pozdrav svima, dobrodošli u novi video na mom kanalu. U današnjem videu ću vam pokazati 3 nova PTC sajta koja ja radim. Pošto je veliko interesovanje oko takvih videa na mom kanalu, znači pokazat ću vam 3 PTC sajta koja ja radim. Pre ovoga sam radio neke druge PTC sajtove, ali sam te, ne radim više na njima. Napustio sam te sajtove iz prostog razloga zato što PTC sajtove treba znači pratiti koji se PTC sajtovi novi otvaraju. Oni će znači posle 3 mjeseca uglavnom svi posle propadnu i najbolje da pređete na drugi. Tako sam ja sad uradio, pa želim da vam pokažem nove PTC sajtove koje ja radim. Znači na prvom mjestu je Little Books, znači jedan veoma dobar sada PTC sajt koji je veoma unikatan, ima svoj dizajn, znači napravili su svoj dizajn, možete da stavite sliku što ne možete ni na jednom drugom PTC sajtu, znači imate sve moguće statistike, imate dobre ponude za ugradnju, znači da vaš account ugradite, sad ću vam pokazati, znači imate milion nekih opcija, sad ćemo vidjeti, znači imate za $90 možete da gold, onda 310, ne znam šta je ovo, ruby, $310 i $755 ultimate. To je baš ono velika zarada, možete dosta zaraditi od toga. Sada na ovaj sajt sam prešao iz prostog razloga zato što, šta je ovo? Iz prostog razloga zašto je nov i zato što sada ima puno reklama na njemu, referali dosta rade. Znači kad imate referale oni će biti neaktivni i moći ćete, oni vam dosta para donose, tako da eto, imat ćete link dole u descripciji videa. Također imate i 40 plus reklama dnevno, što je isto super i baš je ona cool, veoma kratko traje, ne morate ni gledati reklame, jednostavno samo je otvorite, možete da radite nešto drugo dok reklama ne istekne, znači sajt je onako dobar. Morate da uradite 4 reklame ove dnevno, daily ove reklame, da bi vaš account znači ostao aktivan, inače ako ne radite reklamice ugasit će account posle mjesec dana, ja mislim. Tako da eto, to je taj prvi sajt, Little Books, veoma mi se sviđa i na njemu ću najvjerojatnije raditi. Prelazimo na jedan sajt koji se zove Care Books, isto PTC sajt, najnoviji sajt, znači dobio sam golden članstvo za džabe, što je super. Trenutno imate 10 plus reklamica dnevno i to je to, nema više, pošto je sajt nov. Trenutno ja mislim samo oko 3000 ljudi ga koristi, tako da požurite, registrujte se, link dole u deskripciji videa. Isto dobre ponude za ugradnju, sad ću vam pokazati i ono, maksimalno je da izvezete, ja mislim da podignete para $2, tako mislim da vi kada se budete registrovali najvjerojatnije imat ćete standard članstvo. Imam golden članstvo i golden članstvo je super, znači košta $30, imate ultimate 65, onda imate ovo Higher $99 i Diamond $180, što je super. I ekstra, imate forum, imate account, je ovo polje gdje gledate statistike i sve je ok, znači na sajtu sve radi, nema nikakvih banova, možete da kupujete vi vaša polja za reklame, banere i tako to, tako da je ovo super sajt i isplaćuje na PayPal, što je najvažnije. I treći sajt i posljednji sajt koji koristim, to je AdFiverr. Za njega sam skidao video i njega još uvijek nisam napustio zato što je sajt ok i sajt ne propada i dalje, znači imam 58 referala i 100 direktnih referala. Na ovom sajtu posljednje što sam isplatio jeste $4 i 230 centi, ja mislim da je tako, i ovaj sajt savršeno isplaćuje. Imate 30 plus reklamica dnevno, imate ekstra ponude za ugradnju, referali su jeftini,
maksimalno koliko možete, minimalno koliko možete da isplatite jeste $3 i ono, super, ima dobre statistike, ovo polje za account ima dobre statistike i znači sve je full i njegov link u deskripciji videa. Znači i to je to. Preporučio bih vam ove sajtove zato što su novi, zato što na njima tek treba da krenu da se razvijaju i bit će para dosta na njima, tako da javite se ako uspete na onom Carebooksu da uzmete ovaj golden članstvo, požurite i to je to. Link u deskripciji videa imate od svakog sajta, tako da eto, to je to. Vidimo se u sljedećem klipu, nadam se da vam se ovaj svideo, ako jeste ostavite like, share, subscribe i veliki pozdrav, ćao!